Museisa kedwani ndi ukwati ya na ito ni odhocha ndini wa moka tukunikile kila kimadhango ni nidhango iya The Standard na nidhango iya Daily Nation yenita wa Robert Mutuko na tuyambie nidhango ya The Standard mavuala manenge tuwe uito dhinu wa page yambe ya The Standard. Stop this mess ni mauvo makonetie itasia Jubaland ilasi utuye kana nilikete kaunti ya Mandera na kwa usituye kana niendeye na kuokitana na ita sia ndimotoi ya Somalia na hindi chakumacha nikana kausu wende yete President William Ruto ulani wa mutongo iwaita bandi ya Kenya Minister Muveani waita onake etwika novinditie ondumwe na mutongo iwa ita bandi ya Kenya paimondo no tumwa yolwa kila kiende yete enendi Mandera maende na kuikala na uya na hindi bepo numukomo bao kuitwa Fatuma Abdullahi Hussein ulono kwazekana analasimikie kudhamia mume wake wokuwa miaka 90 na elikuma kisioni cha Suftu pamwe na siana itina wakwitha indi kausu na ingeviye muno kwimwa ine muthelu wa nyanya. Tuilinde ni wa page ya keli ya The Standard mavuala manengetwa wito ni mavuo makonetie ulawai governor wa county ya Bungoma Wycliffe Wangamati na ulakwe muthinyani wayo umililwe kotini ena mwana inyatatu maikonanua na olosani wake manza cha milioni miongo mwonza zila waikibelane na indi ikuwaniji ni sioketeka konya mondongi umono twika ni wa musiwo na indi amwana inya ni babwena George Wangamati, Emmanuel Wangamati na Edward Wangamati na indi usuungi ula ni nephew wo eitwa Edward Maya na bena Wafula Wakoli ndame ando mamo si umwe indi maikonanua ne kwani ya milioni miongo mwonza na kwi wakatano wachuma kithelu niwo EACC ya mwendie Wangamati ya vikembe wayo kuelesia indi yolua ikuwani yiji mkonetie na kumudhanyani wayo ni goma wikie na kumumilia kotini kuvingwe wa ikuwani wavangi manenge tuwa wito idhanguni ya keli na wamekonia governor wa county ya Bomet Hilary Barchok ula na ke kumudhanyani wayo umilulwe kotini aikonanua na kuidha kwati ye kimanza cha milioni ile kuma na tenda ilasi utuika indi ni lovia sia olosani na kumudhanyani wayo ni umilulwe kotini wa milimani bamwena Evans Kiprotich alame ukonanua na kuidhi wa indi matwa isie olosani usu ndini watenda ya kwaka lelu wakuma Kimedertit kui Kotoibek ngina Olbuto kila kikaunti nesu ya Bomet. Ndini wa page ya karatu ni mauvo makonetie ulamwana ke wa imotei wa makuyo ito wa Brian Odhiambo ulotwika kana waiwe ni maofisa ma kusubia nyamosi ya kithekani KWS kuya jijani ya Nakuru na indi ikwani yeni ende ye na valango simwe kumasia ukosi na yawe takana ni ya kosi ye maofisa ama KWS makuite Odhiambo na ngali yo muthemba wa Land Cruiser na indi asekana kina na kiondo woni ni kana Brian Odhiambo hayaminie kutiwa ni thayo yikiwa ngali nesu ya Land Cruiser na indi ni kwani la ende ye kumanika kila cha ende ye ni kwitha ngina onomondio Brian Odhiambo ndesiwe aentieva. Dhino wa page ya kana ni vobe mauvo asu makonetie itaisu sia Jubaland kuma Somalia kulika va ndi ya Kenya kauntini ya Mandera nondo enendindi maende na kunama na maende na kunama President William Ruto no vinditie Minister Muveani waita Soipan Tuya no vinditie Minister Muveani wose seiwandini Kipchumba Murkomen na ke no vinditie ondomwe na mwanene waita Charles Kariri paimo mwe unesa utumwa yolo wake na indi mavasi no maende ende ni wa page ya katano President ayendeka ose matambia na kubetanga indi suma ende ye na kukitia ba Kenya abaitweka indi kana ita isu sia Jubaland na sia ndia Somalia iyetie kauntini ya Mandera kukitia va Kenya na indi nichwa Kenya meenda President abikiye kuosa matambia mame tuki na kubetanga ita isu sieke kuna masia NND. Dhini wa dhangu ya dhandatu ya The Standard mavuala manenge tuwa wito
ni mauvo makonetie President William Ruto na Raila Odinga undu maratie undu batoneka movosie governor wa county Ilovi Johnson Sakaja ulaindi ma MCA ma county sume manebita kumungudhola na indi dhini wasikalo ile siku wadhokanio bala ODM meimoka na Kenya Kwanza meimoka ni metikilanile mambe kuungamia indi motorata losua kumungudhola kwa methenya miongo eratu kuthinikia indi ngusanisio ila siebo na indi ni tambe ila kililie mokulio maingi kwa Kenya maikulia Niki President na Raila Odinga alame kwa sakana nimekwenda ukitana na olosani na kuikithia kana Kenya yende tenesa Niki masembe makobosie Rigathi Gachagua kana masembe makobosie Johnson Sakaja ndakabikiye na kubetangwa kuma kibilani ki cha governor dagwoki nimekwenda onenga serikali sia county uthei wako thukuma niki masiye na kabikiye na kubetangwa na indi kitumi kimwe kila kuteka kana masembie kumwobo sia nukitha nimeukia baituika nibe utwaiwa unyuvani monini kana by election county ne Ilovi kendo kila indi kwa na atalama ki uteti measekana meona ni batoneka kibila chue dhani baidhi wana unyuvani monini kikathina ngaleko ya ulei la kwa oyu itongwewe ni Rigathi Gachagua dino wa page ya Mwanza mavua manenge to itone mavua makonetie mwikiwa masavu masilikali na zigathungu na indi ula umiselivoti ikuona nyekana mwaka wake Ilovia lona dhalile kwi mwiwa dhambatu mwakani wangilile miongwele na inya wona kana Kenya Ports Authority ni atumeiye kimanza cha milioni yana yimwe na kenda no itano kunenga allowances kwa madirector mayo na indi ni Ilovia ila ite kuonekanesa sio si atomekangia ata kana babikeiwa ata kutweka kana Ilovia singevete ni to na utomenga kunengane allowance sisio ka Twisonga nambe dini wa page 10 ni mauvo makonetie uno maskulu maende na kunyama ni Ilovia kwa kuitha serikali tanengana ite Ilovia ile nengana maskulu ni kana capitation na indi valabe tweka kana ni maskulu maingi ni maambia otomasiana musi otono da kwa na twa unengelelia maovoku makuya matongolo wana siana imwe ni mimi ya otoma musi nikana ila ate fees no ndo akwitha ali mwanene measia maina Ilovia itona kutwa isya maundu ma kisomo na indi kikiendeye mubya kisomo na ubindi tie na ndwenda kunengane Ilovia isuna kutuma maskulu mekuombelwa ni ibinda yomo mawang manenge to wito dini wa page ya 10 na macheva ni mauvo makonetie kamwana kamweka class cha grade ya kana grade 4 school ni Narok Adventist Primary and Junior Secondary School kalaka nethi weke kwa kwiwa thantatu muvitu na indi wetu kana kamwana ka ntakane kie kuthinzwa kwina nondo ndakame na kwatekanie kundu kwingi ndini wa school wesu na indi ni skulu nala kuvingwa kwiwa kwambililia ni maofisa ma kisomo ngina ukuni kiliosu wikwe na kuthela kumana ni chau kila kinatumie kamwana ku kakomana na kikuke na wo muthembo su na indi balaba twekana musungi wa skulu su no mwe unokona na kiko kiu na ni mwikie mbini ondo mwe na amwe matongoi ma skulu osu dini wa page ya 11 maovo manenge to wito ni maovo makonete inspector mwana wa polisi Douglas Kanja ulakwa oyu wititwe abikembe wa mbunge nundu wa kwitha aemetebyo kunengane payroll ya maofisa mavolisi kwa mubea wa National Police Service Commission kananza mele kuandika maofisa mavolisi tina wa kwitha indi mbunge yendie anengane payroll esu mbikiyo no mundi daisa umenengane na indi yumbunge nicho imwendie abikembe wayo kuma tukwe 16 mwaine owa kenda kuelesia niki utaisa kuyanesia mwamulo osu na mavang manenge to itondeni wa page ya 10 na mwani mondo mukomwe ula wendie kotini askatete mwini Samuel Muchoki kana Samido ayase kana ni wabiki na kumuvucha ndeni wa ndamboka yake ila watu waisi ndi Amerika kwe mwakani wangilile miongwele nemwe na indi mundu muko ula kwena na madhango ma koti wititwe MRW asia kana ingino skati ite inspector mweneno wa polisi director wa kutongwesya makwani kana director wa kutongwesya makwani mamwene ndi ondomwe na director wa Movea wa Isalu
nundu wa kwitha matausa itambia ila wawetie kana ni wavikie na kukwatwa chavina ni Samido. Thino wa page 12 ni bobe katuni ka muthenyani wa umuthi na indi kakonetie kiukitwa igwe ni President William Ruto na Raila Odinga cha kuovosia Sakaja na indi babe mundu usoletwa akwete briefcase imwe yandikitwe ODM abe na kakunila kambesa kaandikitwe 47 na indi county ilovi niyo namba 47 abe kakiti ke ukuma ba ote kaandikitwe MCS na indi babe ungina ke ukwasia baba andu hao nini manengie mabindi lakini mainesa kuweka ukoma eneni ya ilwaga kiteka ukaandikitwe MCS kaende na ukoma na indi na kebaba baka muya relax my boy weno no shughulikia kiu aende tuyoni ya shughulikia na kwa oyu ngewasia kwenda kubetanga Sakaja kuma kiwelane isiambie kuongama na indi menda kumubetanga ena monini wake. Twithinde ni wethangu ya Daily Nation mavola manenge twe wito ne asu makonetie Sakaja na indi ni manenganite yoniki kila kitumie Raila na Ruto menda kuovosia Sakaja kuma moko ni mama MCA alamenda kumungudula na indi chambe ni kwenda usia ikedi wana uteti wa by election ndini wa capital city kana wala wa musi munene wa Kenya county isu ilovi kila kingi kana nethanguji ni kukia indi mayoko komana na Rigathi Gachagua ndini wa uteti yosu uloto na kuete impact nene unyuvanini wa mwaka wa 2017 na indi kila kingi ni concern yolo wa broad based government kulikelela kubetanga kukwake na kutuma indi ngwatanio yesu yithitwe vo katikati wa Raila Odinga na William Ruto ibikia na kwanangika. Mavoa manengetwe wito ni mavo makonetie andu amwe meutwika mena interest ni mamini tena ukwata tenda ya bilioni 45 ya kuwete smart driving license vandhi ya Kenya na indi betwe ti ya ne tina wa kiu yumenda ulikelela maundu masukali na indi company ile ilame okonanwa nasio ni company wa Tideret Sugar Factory Limited na Wasoit Sugar Factory Limited na aili ni atandithia Faida Abdulrazak Sheikh na Jabir Abdul Nasir na kampuni wambe wa Tideret Sugar Factory Company witwika weungua ABSS Trading Limited na enemayo ni Bernard Soi, Alfred Soi, Brian Soi, Lena Chesang, John Paul Kipyegon na Stanley Kipkurui. Katika kampani asu metreka ni makwatanite na kampuni ungi kuitwa Jaramogi Investments na ungi kuitwa Mara Wealth Investments na babe Jaramogi Investments nimo maitete atandithia sweli Jabir na Abdulrazak deni wa utandithia usu na hindi tuoka company ni Wasoit Sugar Factory ene company usu no alani na utabia Bernard Soi, Alfred Soi, Brian Soi, Lena Chesang, John Paul Kipyegon na Stanley Kipkurui na indi unguao bena Mara Wealth Investment ila indi ene ni atandithia sweli Jabir na Sheikh na indi ni alama ende na ungana kukwata tenda isu sia sukali ingi tina wakwitha mana kwa tiesu ya kuete smart driving license kila kiukilia mokulio maingi ituika umwe ni kampuni wa Jaramogi Investments. Hizi ndini wa page ya Kelly mauvu alama nengetwe uito ni mauvu makonetie livoti ya mwiku ya masavu maslikali na zigathunku ulokuona ni ya indi undu ilovia siya kisomo siya twe itumewa kwanzia itailite kwa school siya chatika na ghost school itebo na maniwa matebo na indi undu andu wa umelithira maitumia ulusani na kukwata ilovia maandikiriti maskulu matevo kana kunengane namba ya manigwa matevo indi livotisu nengani we mwiku ya masavu ma silikali dhangu ni ya karatu na mauvo makoneti kisomo na mauvo mambe alama nengetwa wito mauvo miasekana watola mwanene wa alimu alama biki yena kwa mba tuandeve ndini wa isasa ila itwa iwe
ni TSC ya kwambatia alimo ngili miongole na itatu aingimo ni alimu alako matialetio myei kauta mathi retire na hindi betuwe kana cha kusanya ni madhambi weku maskulu ni lame usome siana matwa wa skulu ni inge mangie ko retire na hindi ya inge mo maikulia mokulio mainge niki serikali yoni uwa ilete mama ambati ndeve na maimakuise kuma skulu ila mailete kwitha mai retire itina wa myei mehodho yukite. Mavongi manengetwe wito ni mauvo makonetie kisomo cha CBE na wanapetweka kana alimu waingi yu itina wakwitha kisomo kiki na uya mwingi yumetumia ulawe wa kwise uvisia kana artificial intelligence AI kusovya siendo siya kisomo na amuma yanse kana siende na umatedhe sebanene ndini wa kwa ile kisomo ki cha CBE na mono kwisila kutumia chat GPT ndini wa kusovya lessons na sindu ingi ila sielite ila imatedhe siya na angi kula matewe kuelewa nikilame kwika indi maitedhe uya ni AI kukwata umani usu na kutedhe siya amaniwa. Dini wa page ya kana ni wewe mauvo wa Suma Ruto na Raila kwa uvesha Sakaja takavikie na ukudho wa kuma akivilani idhanguni ya katano na wane ubaile tuye undu maviki ya mwigwano dini wa sikalo ili siki wa dhukanyo ilaitwa hii uwe mudhinyani wa iyo ODM memoka na Kenya Kwanza memoka na kuigwa na indi kiichambe kuungamwa dini wa medhenya miongo tatu mambe kunena nya na kueleanwa kumana dhina indi weba. Zangu ni ya dhandatu ni mauvo makonetie magavana na hindi kuisilanza mayo ya magavana COG ni mawikiye na kukilia wasia na kwenda serikali nene yeke kuvitu kia kana kuvitu kia nyamulo mwe ile ni ukonia udhukomi wa serikali si akaunti maravikiye na umakonia maondo ni mweko dhukanyo na hindi kenene kiingusanisio yuloa maofisa ma UHC kana mauitelame ungua Universal Health Coverage na hindi nitina wakwitha serikali inaasya yu meidhiwa maidhame wa serikali ni si akaunti lakini serikali nane itikelile imaive misala kwa lungu ya mii 10 yukite serikali si akaunti na sio iyevanga nekana siambiye na kumaiva. Dini wa page ya Mwanza ni wewe mavo wasuni na unenga makonetie India tandidi ya sueli ametuya kana makwaranite na senator wa Kericho Aaron Cheruyot ndini wa kwenda kuosa kampuni ili siya sukali masiungameti na wakitha makwatite tendesu ya bilioni 105 ya kwete smart driving license vandi ya Kenya. Dini wa page ya nyanya ni bobe mavola ni na unenga ndini wa The Standard makonetie governor wa county ya Bomet Hilary Barchok na ula wa governor wa Bungoma Wycliffe Wangamati alama umelulio kotini maikonanwa na siko sia ulosani kwe mudhenyani wa iyo. Dini wa page 10 ni we mavoasu ma Douglas Kanja inspector mweneno wa polisi ayendeka au milembe wa nzama ya mbunge ya oversight na kuthukumithwa kwa maonume kuthukaniwa alama abeto kithua ni mbunge na indi ni tina wa kwitha aemetevyo kunengane payroll ya maofisa ma polisi kwa nzama ya kuangamia udhukomi wa polisi NPSC. Na mauvangi macheva dhini wa page ya 10 ni mauvo makonetie ulawo visa unatiwe ni thayo kuya ndi ya Haiti na nitina wambanga ya lelu na hindi nomini omanikana sitwa yake eitwa Kennedy Motuko Nzube ulai wa kiwango cha kopro na hindi tuwekana natiwe ni thayo vamwana ene ndi angeli ndini wambangesu ila inaende ye kwe wa chumwa modelu mudhenyani musine monene wa ndesu ya Haiti na hindi petwekana mwe wake unatwa iwe ndi mutoi ya Dominican Republic weteletwe kutongwa vandi ya Kenya na hindi Kennedy Mutuku Nzove etwekana aumite kauntini ya Masako na asiwe kuma tuko na mwini wakadatu mwakani wa 2009
miongo nyanya na inya na atuika ofisa wa polisi kwi mwakani wa 2005 na indi no thukomete kundu kwi thukanio ta Narok na Baringo na indi atwa wa Haiti kuubiki na utiwa ni thayu endini wa kutatithia kutungia mugo ndisu ya Haiti. Na mutheka tuni kama muthenyani wa mwandike ndino wa page 15 ya Daily Nation na kakonetie okuvuga kwa Sakaja na kavikie na kunguthulwa kuma kivilani ena monini wake na indi katuni kaka andikitwe SOS Save Our Sakaja. SOS twisi da imanisha save our souls, lakini ni save our Sakaja na indi president undo vikiye na kumwobosia ena Raila Odinga na kindu kila chukililie mokulio maingi niki matre kuweka serikali si county ika thukuma undu sia ilite thama MCA nimekuona Sakaja ena mavitio ingi mayase kana nimailite kwetela maka mubetanga kiwilani na indi tuyona abikambungeni ya Senate na kwa kuithia ta na yethi wana mavitio aivi na andu mailovi maikwata mwana wa kusakuwa governor ungi na munini wake na indi kiwicho kima thanguni kiokoni cha umundi kwa tithangu ilo kwenda ni kana uisome kwa uliku no nukathivasa katika mbuthu siukite twithi watu isiokethia na mweni wito nyeni wa Robert Mutuko.